Finally, my anak bulu are moving in with me. So today I decide mau ambil anak bulu saya 2 ekor. Si QB and Jacob pindah di sini. Malaslah mau pikir, di belakang tu belum saya buat the renovation, tapi that's it. So, kita sudah ambil barang makan dia, barang makan, kowe semua. Okey, sekarang kita mau pergi ambil QB and Jacob. Ya, sabar kejap je. Ya Allah, seminit 2 je. Dah sampai. Nah, keluar jom. Ayo. Iya, dah sampai. Kan kejap je. Tadi abang, sekarang adik pula. Ayo, let's go, let's go, let's go. Welcome. Memandangkan diorang ni baru first time dekat rumah, so mari kita pasang lagu untuk ketenangan. Gitu. Kenapa tu? Ha? Kenapa tu? Mana Jacob? Tu Jacob.